ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, хостум барои ҷавоно ки бисёр дар интернет сару кор мегиранд, як дута суҳбатак дошта бошам. Бародарои азиз, додарои гироми қадр, мехоҳем ки блогер шен ё ки ҳисобе ки хушрӯ шӯрнокитон намегира, ақлтон намегира, ҳар гапа мегем. даставвал агар ки бихоҳем блогер шем, забон дар даҳон нигаҳбони сар аст. забонтон ҳама вақт пок бидоред. бихоҳед ки дар оянда як эҳтиром дошта бошед, як кас саломтона алайк бигира, ҳама вақт забон. бидонед, забон дони ҷаҳон дони мегӯяд. тамоми забонҳоро ёд бигиред, лекин гапи қабеҳ дар забонтон наёред. аймаи ганда насиҳат. вақташ мо дар донишкада мехондем, донишгоҳи санъатда, институти санъат мегуфтанд. ана дар ҳамн донишгоҳ хонданда мегуфтанд ки бояд дар байни ҷомеа ки мо ҳунарманд кишиди байни ҷомеа дар қадам мезанем. дар ҷомеа гапи қабеҳ гуфтан ин ҷиноят аст. дар ҷои одамо ҷамъанд гапи қабеҳ гуфтан ин ҷиноят ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин қадрдорои азиз, ҳозир ина гапҳои ахмақӣ, ина ахлота номуша мегиранд. бо чӣ бугум дига чиёра номуша мегиранд. ҷалла ҷалоло аз он додам ҳозир бародаро як дақиқа. баъд аз бас ки гапи қабеҳа бисёр мегирем, оянда шумо дига гаптон дар ягон ҷо намегзара. ба меган як ҳунарманди хасакиай меган, як блогере меган намешиданиай. ҳозир бо ҳамин халқи мо бовар кунен, комментарияра ки дар дасти халқ додагиай ҳозир комментария. ман ҳамин гапа 10 бора гуфтам, бо мегӯям мунаққид, ҳама одаме мешавад ки мунаққид яъне ки ислоҳкунанда, яъне ки комментариянавис мунаққид мешавад. бояд вай ҳама чиро бидона, баъд комментария кунад. лекин ҳозир аз бас ки дар дасти соф дангу дунгу ака намехоҳам ки гапҳои қабеҳ бигӯям, соф бесаводам бигӯям, ман мешавад дар ҳамин чандин комментариянависоро кофта рафта дидагиам, дар тори кор мол чаронидасан, лекин гапҳои қабеҳ навистаистанд. барои ҳамиқа бародарои азиз, даставвал ки дар интернет рӯпарои телефон мешини хитабанавор мегирӣ, аввал маслиҳат ки қади худат чӣ қадр маслиҳат ки чӣ гуфтаистӣ. касоне ки ина ман ҳамин гапа ҳамҷода гуфтам, бо ҷавобшам мегӯям. касоне ки гапҳои қабеҳ гуфтагиянд дар интернет, ин рӯз ҷавобша нагуфт, пагаҳ мегӯяд. пагаҳ нагуфт, пагаҳи дигаш мегӯяд. бовар кунем ки ҷавобша мегӯяд. ман медонам ки касе ки гапи қабеҳ гуфтагиай, ҷавобша мегӯяд. бародаро, як гапи як матали чӣ дорем ку давлат банда дур мепартояд, баъд хеле ҷамъ карда мегира ку анами асос анин блогеро дай ки аввалда тира сар мета, бе ҳеҷ чанқе сарат мета, баъд фалончаро хоҳарша фалон кунум, ана ин фалонча фалонзода, ини фалонча ҳаромзода, ини фалонча ихелӣ шид. дар дунё бесоҳиб нест. ин мардакам ки ҳечӣ нагуфт, лекин ту ҷавобша мегиёлӣ. ҳам хеле меёрам ки ҳам хеле ҷавоб мегӣ ки мо чандин таоша дидем. бародарои азиз, дидем, ина гуфтестем. барои ҳамин эҳтиёт ними ҳаёт. эҳтиёт кунем, ҳар гапе мегем, ҳар сухане ки аз даҳатон мебирояд, фақат на ин ки ба навор гирифтанда, дар ҳамин комментариям гапи қабеҳ навистӣ, ӯ ҷавобгарӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ва надонистанам, бародарои азиз, мегӣ ки ман надонистам ку, ҳамин надонистанам ҷиноят аст. мегӯем ман намедонистам, анамин намедонистам ҷиноят аст. чизе ки намедонӣ аввал накун. хе ба намедонам ту пеш намерӣ, бухоҳӣ нахоҳӣ ҷавобша мегӣ. барои ҳамин бародарои азиз, ҳама вақт забонтонро нигоҳ бидорем. додарои азиз, блогерчако, ҳозир ҳамин як гап пайда мега, куҷо шуд он шеру паланг, инами интернет мод бо соф рӯбаҳи ланг, ин ҳам хеле шидаги ҳозир шеру палангҳо омад дар дига ҷоану интернет дига ҳозир ки ҳамин сардастакӣ шидай, дига ҳамин рӯбаҳои ланг дига қаторак шидан, дига на истша мефаҳмӣ, на устша. ном ба ном намегирам, хитон дидестем. ай гапҳои ман агар
خفه شده باشین، التماس خفه نشین. دادرای عزیز، من برای شما میگم، برای آینده شما میگم که شما یک کار خوب کنین و در آینده یک نامبردار ملت شین، یک پرچمبردار ملت شین. باور کنین من همین وقتای پیش اکتوری میکردم، میگفتن ای دوست مرا دیوانه، دوست مرا دیوانه. استادا ای دوست داری مرا دوست می‌داشتن، میگفتن دوست مرا در دیوانه یا دیوانه. میگفتم هم دیوانگی میزه به من میگفتم دا دیگه که خیلی دیوانه رو دیدم که دیگه همین خیلی شیدم که گفتم این دیوانگیش خیلی باشه. من بس گفتم هم دیوانگی بس دیگه نه در تئاتر دیوانگی کردم، نه در سیرک دیوانگی کردم، نه در همین صحنه‌چوم دیوانگی کردم. و برادرای عزیز، صحنه‌چویی که من بنوار میگیرم زیر هر یک کوسه نیم کوسه شما نفهمین و عیبی من نیست. عیبی من نیست که شما نفهمین. ما یک گپ 366 پهلو داره. پهلوی خوب ش فکر کنیم بفهمیم بختونه. نفهمین و عیبی شما. اونجاش عیبی من نیست. من برای چی که خیلی فکر میکنم پیش هر یک کار کردن. من پیش خودم نمیکنم، با 10 رفیق دارم، پیش رفیقام میگذارم که همیشه خیلی این مقصدی من اینیه. ما که مقصدی مرا که نفهمی، ما دیگه مجبور نیستم که رنگ انیدوت بخیزم نقل کنم که مقصدی ما ای بود. کاری که بفهمی. برای همین باید هوشیار باشی، باسواد باشی، شسترک باشی، هر یک گپ میبرویا مضمون و معنیش بفهمی. خداوند یار و مددگارتان، دوستان عزیز، برادرای قدردان، سر بلند و خانواد باشید، در کجای باشید نباشید. این برنامه ما مخصوص برای جوانا بود، برای دخترها بود که در آینده میخوان که بلاگر شوند و بلاگرایی که میبینن جیپ سوارن، پرادو سوارن و مقصد دیگه و دیگه، او به هیچ نمیوید. به هیچ نمیوید. اول عذاب میکشی بعد میوید. به هیچ در یک گام کار روی دنیا آسان به دست نمیوید. یگان کار یگان کار روی دنیا آسان نیست. ایرم ایتون نباید خیال نکن که بلاگری نیروهی میگن در که جوری میگم چشمو میخیر میکنم بلاگر میشم. نه، ای همه ده باید با بلاگر بسواد باشه. برای همیقه در همه سوها باید خوندن در کار، بازم خوندن در کار. خداوند یار و مددگارتان. با انشالله که صحبت میکنیم، چق میکنیم، دو درکا احتیاط باشید. خدا نگهبان.